अहानबदा मरोइबा पाव चीफ मिनिस्टर एन बिरेना कॉलेज फगत हंजी मिशन मोइरांग कॉलेज ता होंदोख्रे मोइरांग एसी द प्रोजेक्ट या संगाख्रे अनोबा प्रोजेक्ट यागी उरेप उयुंग तमख्रे मैरा पाइबी सिंगी मथक्ता एफआईआर पालिबा असि कुदक्ता हंदोक्त्रबदी अकनबा खोंजंग चंगसिलगनी हाइना तोंगान तोंगानबा मैरा पाइबी लुपसिंगना खंगलकली MIT दा कंप्यूटर इंजीनियरिंग तमलिबा महिरोय अल्बर्ट सरंग टीमना अमनबा बजाज 150 स्कूटर बु इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक व्हीकल ओंथोकपा ngambada मियामना पुकनिंग थौगतनरकली कुकी मिलिटेंट सिंगना मोरेदेगी तांथोखिबा मियोय पुमनमक अमुक हन्ना खुंदा लैता हंद्रिबा फावबा कुकीगी इमुंग अमता लैहंदनबा मैतै काउंसिल मोरेना प्राइम मिनिस्टर दा तक्सिनख्रे मैम खुरमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडोना संदोक्चबा नुमिदांगी मणिपुरी पाउमिडिंग ताबिरिबसिंगबु सुरबला माइरेम्बम नतराम नोक्चरी हौजिक मियामदा पाउमुचा खाइना पिजरी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेना ngasi कॉलेज फगत हंसी मिशन मोइरांग कॉलेज ता होंदोखिबगा लोइनना प्रोजेक्ट या संगाख्रे अमदी मोइरांग एसी की मनुंग चन्ना पाइखतगदबा अनोबा प्रोजेक्ट यागी उरेप उयुंग तमख्रे ngasi की थौरम अदुदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन का लोइनना वर्क्स एंड यस मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजम पावर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर टीएस विश्वजित एजुकेशन मिनिस्टर टीएस बसंता वाटर एंड रिसोर्सेस मिनिस्टर अवांगबोय न्यूमाई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कासिम बासुम मोइरांग एसी की एमएलए टीएस शांति अमदी आइते एमएलए सिंह मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर विनय जोशी अमदी एजुकेशन डिपार्टमेंट की यावना मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंह सरुक याखी थौरम अदुदा अहानबा तांकक की ओइना चीफ मिनिस्टर ना कॉलेज फगत हंसी मिशन की मनुंग चन्ना मोइरांग कॉलेज इम्फाल कॉलेज अमदी ओरिएंटल कॉलेज की प्रिंसिपल सिंह दा वर्क ऑर्डर सिंह खुदसिनकी थौरम अदुदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाई मोइरांग हॉस्पिटल असी ग्रेड हंथरे हाइरिबा असी मतौ करमना हंथरिबनो हाइबा खंगदे अदु मोइनमक हॉस्पिटल असी फगतनबा होटनसी हाइना फोंदोखी लोइनना क्वाक्तागी मियामना लंबी पाकथोकपा मतमदा सेल अमा फावबा तिंगदना मसा मसाना खंगना लंबी पाकथोकिबा अमदी सगतखिबा अदुबुसु थगतवा फोंदोखी अमदी कोक्तागी इमा कैथेल अमा सारगनी हाइनसु फोंदोखी मोइरांग गुम्बा यामना टूरिस्ट मयाम लाखपा अदगी मयाम सेंटर होइबा मफम सिददी मदु दबु थोकराने खले अदो ई मथंगी कैबिनेट मुखलगा सोइदनै मदु माई तौनना बतoi हन तगे अदुगा मेमोरेंडम पिरपदा कोई कोक्ताने एगोंदा याम कोऑपरेशन पिरिसिदि कोक्तागी सि खरा लाउथोंद्रदेबा आई मथन भोट फंगदौ मादे अन मान कोक्तागी प्रजाई तसेंग आई नोय थागलेको नोय हंत अखोगी इथनिक पार्क सेमनबा मतमदा लंबी खितंग साउथोन जायबा कांदा नोयना वॉलंटरी थौलागा नोयना लंबी सिक्की मथिंगना मोयना लंबी से लोयना मसा मसा थोला पाथोकपनि लोयना आई याम थागले कोक्तागी मदुगी स्पिरिट अदगी हुजिक लैरिबा मयामदुदा नोयना पीरिबा रिलीफ कैम्पदा लैरिबा मयामदा नोयना पीरिबा सपोर्ट कोऑपरेशन आई याम थागले दुना कोक्तागी मार्केट इमा मार्केट सिम दिसाबिरसिने कोलहंदि इजराइल गा हमास गा थैंगनरिबा लान इजराइल के अपोजिशन रूलिंग पुलप पुंजलगा इजराइल कनेना बहनै लान लाफम मतमददि लैबाक की ओइबो वाफम लाफम मतमददि नुंगाइनदबा फन्याम लेरगा सो कोइ मसेन कौथोंनर कांदा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लोइना कौथोंनर कांदा कोइ पुंजलगा अमतो ओइना लैबाक सिबो कन्मिनबा लैबाक से लेरिबा फुरुप अखोइ कुंथ्रा मरि मंगा बुंगा मिनबा अदुगा भारत की अमतो ओइबा सत्तम कन्मिनबा हाइबसे अखोइ पुनमा अमतो ओइना होनमिनसी ngasi mirol amri tungi mirol laibak ki apun masaktam ngam gadoini kalam gadoini Narasingh Maharaj na Gambhir Singh Maharaj na koi Hira Chandra na kathok ambado matamda thengna ki ba mayam awabado madugi part amani laibak kannanabani aduga jati phuru mayam kannanabni na khambiraga kitang khangbiyo koi government ki side gi tawboya ba yum sanana bosil policy kunmanga yum thong khoningi pinana badoi koi within 10 days the chief secretary sugyauri within 10 days the koi yumthong khoningi thaba hauragani adagi laifam laitaba tawdabasing udugi koi housing temporary the laiban nuaitabasing or kind of the refugee kayasira koi shelter home the laiban nuaitabasing udugi koi housing saganana ba yam kannai koi plan tawbol wore
Works and Yes Minister Govindas Konthauzamna hai BJP lengang na school fagat hansi mission hongdokraba matung college fagat hansi mission ase amuk paikhatuna Manipur gi college kunmari semgat pegi pandam thamli kunai ama fagat hanaba hotnabada lairik haitaba yade education chakholaba matamda da discipline leiba afaba kunai ama semgat pangamgani haina Minister Govindas na makatana phongdoki Sri Biren Singh ji Sarkar 1.0 school fagalhansi haiba grassroots satra kunai bu sembagi achawa mission ma gorpi ghar matunda masigi follow up to goina college fagalhansi haiba ngasi launch to biribasi honorable chief minister gi wakhalonda kunai ma fagat pa haiba se lairik haitaba yade education fagaliba makai kunai fagat gani discipline laiba citizen nama oigani amasung masida natana haksel gi lamda tongan ba door-to-door health services available ohenba Prime Minister's Haksel gi card the follow-up to boina Manipur da CMHT puthokpa asina takpadi aikoi gi future gi lambi ama achumba da chatpa horakle haibagi shason aduni haidona ai ahan bada I like to express my heartfelt thanks to our honorable chief minister Sri N Biren Singh ji Bisnupur District ki manung chanba sagangda Central Force singna laisinaba hotnarakpada leiba yaroi hairuba maira paibi tarani toida Manipur Police na paliba FIR athugo matamda handokadabani haina Kokomi Women Wing gi Assistant Coordinator W Luang Laimana phongdorakli ngasi lamphel patal leiba Kokomi gi office ta pangthokiba paugi mifam amada waphamasi phongdokladuna Luang Laimana hai maira paibi tarani toida paliba FIR karigumba handoktrabadi lamdamasi ki maira paibi ima singna Manipur gi Central Force tanthoknaba akan khongjang changsilakani tha asigi anida sagangda thokiba thodok adumak Mahar Regiment gi personnel singna irang leitaba mafam aduda irang leihanaba hotnabani haina lawi numit aduda makoina utkiba thawong adu yamna luzadaba security force ki lichatni Mahar Regiment na ima singi fi mun kiba haibasi sarak tambaga chap manai kuki nupi singna tawningbada tawbadana karisu tawbangamde loinana kuki singna maitai da onsinduna mihat mipun kya chathaba matamdana karisu tawdraga maitai da onsinduna awaba piri maramaduna state asida leidiba Central Force singa tawriba lichat peningai oide hiramasida laingak na miteng changduna athugo matamda ima tara ni thoida paliba FIR handokadabani hainasu phongdoki ꯃꯤꯠꯅꯤ ꯊꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯏꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯈꯟꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯟꯗꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯈꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯃꯛꯇꯤ ꯗꯦꯗꯂꯥꯏꯟꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯊꯥꯖꯈꯤꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩꯗꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯅꯔꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯈꯪꯅꯔꯕꯅꯤꯅ ꯅꯥꯈꯣꯡ ꯁꯥꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯑꯌꯤꯡꯕ ꯄꯨꯔꯛꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯧꯅꯥꯒ ꯄꯤꯗꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯐꯥꯎꯗ ꯁꯥꯎꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯀꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯗ ꯃꯩ ꯍꯧꯔꯛꯇꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤꯅꯤ ngasi poirai laimarol maira paibi apunba loop Manipur na sinduna haukiba January anida Mahar Regiment ki personnel singna ithai amadi kumbi gi maira paibi singda usit thawaidaba thawong chatharakpadagi Mahar Regiment amadi mafam adugi maira paibi singi marakta thokiba thaudok aduga mari leinana mifam ama ngasi kumbi bazar da pangthokre mifam aduda All Manipur United Clubs ki president PS Nandoluang All Manipur Women Voluntary Association ki President Y Kunjarani Bisnupur District ki United Clubs Organization ki President W Basanta Bisnupur District ki Maira Paibi Apun Balup ki Member and Thambalaima United Peace Coordinating Committee ki W Opendro Kumbi Command Control Committee Women Wing ki W Sarda Devi Kumbi ki Maira Paibi Singna Saruk Yakiba ngasi ki mifam aduda warep kaya lauki warep sing adudi Manipurda laidiba Maira Paibi khudingmakna makoida paliba FIR adu panba yaroi haina chap manana lepminaba
FIR adu kaktriba phawba chap manana khongjang changsinminaba FIR adu condition amta yaudana withdraw tawhanba loinana FIR paliba mioi singdu mipa mipun torokpa natraga satharakpa matamda Manipur miyamna amato oina thengnaminaba haina ngasigi mifam aduna warep lauki Haukiba January anida Kumbi Kendragi Kumbi Police Station na konba wangu sagang khodak amadi Sitapur gi maira paibi singda Kumbi Police na FIR palibasi athugo matamda FIR handok taba tarabadi Manipur miyam ga loinana akan bakongjang changsilagani haina salai apun banupi lamjinglop sanulala phongdokhrei ngasi singjamai chinga makha maisnam lekai dilaiba sanulal gi office ta pangthokiba paugi mifam amada sanulal gi general secretary akoizam santina hai Kumbi gi ima singna thabak suringai matamda central force singna naknarakpa tabada nungairwedaba wahai kya seasonnarakpa nupi oibigi izat khongaunaba pamdabana maitai nupi ki chatnabi haiba ama leibanina masigumba thabak asi tawba yaroi haiduna central force singa muknaba thokibani masina maram oiraga Kumbi police na ima event singda FIR paliba si yaningde ngasi mai ima event singda FIR paliba adu lauthokpiu Manipurda lisang sina ihau kayada saruk yaduna lakliba asida FIR panba yaukidri masigi thaudok asina ahanbani loinana lamdam asida thokhaningda ba thaudok kaya thokliba asi Manipur lengakna irangi mingda central force kaya thamjilakpa asina thoklakpani haina santina makhatana phongdokhi minute mari mangani haitare masida central army masi koi wafam habiri wangu sagang ade wangu sabal adegi koi gi khodak army singina labukta hinungai saklaga mai besing kaimna ba sumba yang tholopa loina hujisi yamna nungai tidi Kumbi gi koi sekupura ani suba mahari jimen singsina mara pai bising koi gi sumnegi mai bel singna koi gi tha sujaduna labukta napi lengoi koi kengoi peru phutan lai ba ga moina usi thoida ba lakna ba sima koi gi sumba se ta ba nungai ta ba ri phi bi koi gi je khongong na ba se pam dabina koi maitai ni pi gi di koi gi chana bi hai ba se leibanina masi pam dadana khai koi ninga singara ba police singa koi ki army sing se masi koi koitan tanadana suma thabak tobe aroi akoi maitai ni pida bathong to thabak tobe aroi hai ba se kan khram mukna badagi hoji si akan ba hai badi kasota bada Kumbi PS na Kumbi mai bel singo koi gi FIR padana kokharpi ba police masu ko yaningde asugum FIR ba me thabak se ngasi mak athuba matamda Manipur lengakna amadi masu paliba koi gi jurisdiction Kumbi gi police na makai athuba kathatpiu Imphal East District ki Wangkhai Thambal Khongda leiba amadi Manipur Institute of Technology MIT da engineering tamliba mahairoi Albert Sarangthemna mahaki laikhidraba madongna thongnaramba Bajaj 150 scooter bu eco friendly electric vehicle oina onthokpa ngambada miyamna angakpa amaga loinana mahakpu miyamna pukning thogatnari Manipur Institute of Technology MIT da Computer Engineering da 5th semester tamliba Albert Sarangthemna mamangda su bike amasu e-vehicle oina semdoktuna puthokpa laikhre amadi gari sing adubu samadon EV1 amasung samadon EV2 haina maming tholi samadon EV2 gi pung ngapi gani EV2 ase pung ani makhairom changna charge tawraba matungda kilometer yang khairom thawba yai Albert na wari single network ta hai Bajaj 150 scooter ase madawna jahi kaya thorom laba matungda mahaki makhura amana amuk thongna bani amadi hauzik gari ase kana amatana seasonada badagi mahakna lauraga e-vehicle oina semdokpani mahakna hai petrol hapaga sizinnagadaba part sing maru oina engine carburetor na chingba part sing lokthok motor speed controller amadi battery na chingba potlam sing sindoktuna e vehicle asi puthokpani loinana Imphal da mechanical tool amadi maru oiba part sing fangdaba amasung irangasina maram oiraga chien khiba potlam sing su yamna thengna yorakpana samadon e vehicle asi puthokna ba hotnabada thanipa lom changkhre haidi Imphal da phone khiba Makpigani pangthokiba e-rickshaw gi workshop amadi internet ki matengdagi mahakna e-rickshaw asi saba ngamkibani Albert na ing lising ani ga subna amada samadon EV1 puthoki amadi matamadugi transport minister 𝐂𝐲𝐰𝐬 nasu mahako pukning thogat pa oina sel gi manapi ki loinana kumza lising ani ga kunithoida mahaki engineering institute gi electric bike ki model sabagi damak appreciation certificate su phangkhre hairi सेंगोगी स्कूटर जे अरिब थाने ये 1973 की बजाज 150 दुनेबा अदैदा खोय पुगी खोय पुन थोरबा माबुदी लैगिद्रे अदैदा आइना तारगा लैबदो नुंगाइते गाड़ी जु थौबा यानाद्रे सम मफम जु कल्ले नुंगाइते आइना लौरगा फजना सेमजनगेना सेमजनगिबनेबा आइना केम मतमदा थानि पानमुक चंगेबा
पैसाजे आई हान की बाइक में लेबा आइना साबा दुजो इलेक्ट्रिक की अदुगी बैटरी दो अदुदा यावो बैटरी दो सतोगा सिदा हापनेबा अदु बैटरी दुगी पैसा दो यावद्रबनिना हंदक की जिदी पैसा याम चंगिद्रे 37 मुक चंगेबा 37000 अदुगा कनो तौरगदी आइना बैटरी जे आइना सारगदी असेंबल तौजरगदी अमो बैटरी का पुल्लगा 65 70 सी मनुंगदा फंगत यागदौ मालेबा आइना सी कईगी सेमगेनो हाय आई हान बाइक तो अदुम थौनबे हौजु दुम थौनरीबा अदैदा बाइक से खोई खोमा होंजु थौबा यादवा खोई सेंजु थौबा यादवा अदैदा खोई नुपी ngang लोइन थौ याबा आइना सिजन संग सेमगेनो अहमददी आइना तुसन चपदगी सुम थाउगी केनोदगी तौगिबने अहन बाइक सागिबजे अदैदा बाइक साद्रिङैदा आइना थाने क्लास 2 काव कान क्लास 10 दा 10 की तुसन जी सुम थाउदो सुम तिंगबदुदा आइना सुम इलेक्ट्रिक की अमन लैरगदी केनो तौगनेना अदैदा मिङोन्दैजु लैदबा इसानजु ट्राई तौगेना सुम खरजु पामजे सेमबो खोपजे अदैदा आइना बाइक हान सेमबो होगिबनेबा अदगी हौगिबदगी सुम मथंग तारपदा सिला कुमजा लिसिंग अमगा चमापन मौद्रा मथोइदगी हौना कुकी मिलिटेंट सिंगना मणिपुर की बॉर्डर टाउन मोरेदगी तांथोखिबा मफम असिदा हाना खुंदा लैता दुना लैरंबा तोंगान तोंगानबा फुरुप सिंगी मियोय पुमनमक अमुक हन्ना खुंदा लैता बा याहनबा अमदी खुंदा लैता बा यानबा खोंथांग अमा लौखत्रिबा फावबा मोरेदा कुकी की इमुंग अमता लैबा अमदी खुंदा बा याहनबिगनु हाइना मैतै काउंसिल मोरे MCM ना इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दा मेमोरेंडम पिसिंदुना तक्सिनख्रे MMC के जनरल सेक्रेटरी एल ब्रजेंद्र मैतैना ngarang प्राइम मिनिस्टर पिसन किबा अमदे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अमसुंग मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेंद्र सु कॉपी अममम पिसन किबा मेमोरेंडम अदुदा हौजिक मोरेदा लैरिबा फिबम की मतंगदा मरिक चुंबा वाफम सिंह थमलदुना महाकी मिटेंग चंगबिनबा अमसुंग मथौ ताबा थबक लौखतबिनबा तक्सिन के मोरेदा लैरंबा फुरुप सिंह की हिस्टोरिकल कंपोजिशन की मतंगदा काउंसिल असिना हाई मोरे कोबा इंडिया म्यांमार ngमखैदा लैबा टाउन असि मैतै टांगखुल तमिल पंजाबी मैतै पंगल सिंगना पुन्ना सेमगलखिबनी कुकी सिंगदी यामना कोना चंगलखिबनी मखोइगी मरक्ता अयामबदी बर्मा म्यांमारदगी चंगलखिबा इलीगल इमिग्रेंट सिंगनी मोरेदा लैरंबा मियोय फुरुप सिंगबु कुकी मिलिटेंट सिंग अमदी मखोइबु सगोटपा सिंगना तक्थोखिबसी लिसिंग अमगा चमापन मौद्रा मथोइगी मतुंगदगी हौख्रे काउंसिल के अचेतपा फिरेप्ती मोरे थादोकलगा चलहनखिबा मियोय पुमनमक मोरेदा अमुक हन्ना खुंदा लैताबा अमदी मखोइगी हिंगनबा लंबी सेंबिगदबनी हाइबसनी असिगुंबा खुंदा लैताबा यानबा थौरांग पाइखत्रिबा फावबा मोरेदा हौजिक लैरिबा सिंग यावना कुकीगी इमुंग अमता लैबा याहलोइदबनी अदुना मोरेदा फुरुप सिंग पुन्ना हिंगमिनबा याबा खोंथांग पाइखत्पा तंगाई फदे हाइना MCM की मेमोरेंडम अदुदा पल्ली मोरेदा इहान हाना खुंदाबा हौरकपा मियोय फुरुप सिंगी मतंगदा मैतै काउंसिल मोरेना मेमोरेंडम असिदा मयेक सेंगना पल्लदुना मैतैना मेजॉरिटी ओइरगा तमिलना मथंगदा लैरखिबनी हाइना पल्ली कुमजा लिसिंग चमापन यंखै मथोइदा मोरे टाउन की मिसिंग सुपनगी चामगा निपान खक्तनी कुमजा लिसिंग चमापन हुमफु मथोइदा चतुरुक मौद्रादा हेंगलखी कुमजा लिसिंग चमापन हुमद्रा मथोइदा लिसिंग हुमगा चौंगा मार्फु मथोइदा हेंगलखी हाइरी कुमजा लिसिंग चमापन मौद्रानि थोइदा मणिपुर ना स्टेटहुड फंगलबा मतुंगदा अपिकपा टाउन कमिटी अमा सेमलबा मतुंग कुमजा लिसिंग चमापन मार्फु मथोइदा मोरेगी मिसिंग लिसिंग तेरेका चतुरुक हुमद्रा निपान यौरखी हाइना मेमोरेंडम असिदा पल्ली मोरे टाउन की वार्ड मापल लैबगी मनुंगदा मंगादा हाइबदी वार्ड नंबर 3, 4, 6, 7, 8 अमदी 9 दा मैतै सिंगना खुंदारिबनी मैतै ताबा लैकाई सिंग अदुदी हाइनौ मखोंग लैकाई तुरेल वांगमा लैकाई खुनौ लैकाई बाजार लैकाई अमसुंग प्रेमनगर लैकाई नि जौ लैकाई अमसुंग बाइटे लैकाई हाइबा कुकी जौ ताबा लैकाई अनिखक लैरंबनी नगा सिंगना मैतैगा नकनना लैरंबनी हाइरे मणिपुर प्रेस कॉलोनी अमदी मीडिया रिसोर्स सेंटर सानबगी उरेप उयुंग मणिपुर की गवर्नर अनुसुया विकेना तमख्रे उरेप उयुंग तंबगी थौरम अदु मणिपुर प्रेस क्लब की 94 सुबा मपो कुमोन थौरम ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोखिबा अदुगा मरी लैनना तमखिबनी थौरम अदुदा मणिपुर की गवर्नर अनुसुया विके ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन आमजू की प्रेसिडेंट बिजोय कक्टिंग ताबम महुत की मिनिस्टर युमनाम खेमचान अमदी EGM की प्रेसिडेंट खोगेंद्र खोमद्रामसु सरुक याखी थरमदुगी मनुंग चन्ना लमदम असिदा हौजिक थोकलिबा इरांग असि लोइसिंदुना महौसागी पुनसिदा अमुक हंजिलक्तुना फुरुक खुदिमक नुंगसी सानना लैनबगिदमक पीस की सिंबल पुबा खुनु अंगोबा कया अहांगबा मालंगदा थादोक्तुना मनिंगतमना पाहनकी लोइनना मतम सांगना मणिपुर प्रेस क्लब ता थबक तोरमलबा मियोय सिंगदसु अचंबा कुदोल पोट पीदुना इकाय खुमनबा उटपगा लोइनना आमजुगी कुमजा लिसिंग अनिगा सुपना कुनमरी की कैलेंडर अमसु फोंखी थरमदुगा मरी लैनना मणिपुरी गवर्नर अनुसुया विकेना हाई मियोय खुदिमक मीडिया की लमदा थबक तौबा फंगबा नते मीडिया की लमदा थबक तौरिबा सिंगना खुदोंग चाबा असि मांगहंदना लैबा की थबक अमदी मियाम की थबक तौबदा मीडिया की थौदांग
हनबा लेगुमसी मेडियाना लौरिबा थौदांगबु इकाई खुमनबा उत्पा ओइना आमजुदा लुपा लाख अमगी सेनफमसु डोनेट तौरे हाइखी मीडिया पर्सन सिंगा थेंगनरिबा अवाबा अमदी खुदोंग चादबा सिंग लोइना खंगी लोइना कनागुम्बा मियोइ सिंगना मीडिया पर्सन सिंगदा अकी अखंग पीबा नत्रगा प्रेशर पीबा तौगुमसी हाइनसु फोंगदोखी। भारत में हमारे पास सूचना के माध्यम से साथ साथ जनमत को प्रतिबिंबित करने और ढालने के माध्यम के रूप में प्रिंट मीडिया की गौरवशाली परंपरा भी रही है। देश भर में लाखों लोग प्रतिदिन गतिविधियों से अपडेट होने के लिए सुबह न्यूज़पेपर का बेसब्री से इंतजार करते हैं और प्रिंट मीडिया सूचना और समाचार का सबसे सस्ता और बुनियादी स्रोत है। इसके माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी दूसरों के दृष्टिकोण जानने में मदद मिलती है। थोरमदुदा सरुक याकिबा महोत मिनिस्टर 𝐂𝐲𝐰𝐬 हाई इरांग असिदा शांति हंजिलकनबा होटनबदा पाउमीसिंगना कुपना खंथरगा मियामदा पाउदम पीरी मखातानासु असिगुम्बा इरांग असि लाक्सिनबा होटनबदा पाउमीसिंग लौरिबा थौदांग मखाताना अदुमक लौबियु लोइनना सीनियर जर्नलिस्टिंगना मथक काथोक कसिन तौबदा खुदोंग चादबा मायोकनरिबसिंग असिगी खलगा मणिपुर प्रेस क्लबता लिफ अमा हापनिंगी हाइदिबा वाफम अदु महाक मसागी ओइबा मतेंगा लोइनना लिफ हापनबा थबक पाइखतमिनसि हाइखी। शांति आने में आपने इतना मेहनत किया, इस बात के लिए आप सबको धन्यवाद। एंड सेकेंडली लास्टली मैं इतना कहूँगा और भी शांति लाने में सब जर्नलिस्ट की बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कुछ शब्द ज्यादा लिखने में एक कम्युनिटी को हर्ट होता है। ये सब चीज को आप संभाल के बिहार आए और संभालने के लिए मैं रिक्वेस्ट करके धन्यवाद। और लास्टली बात सब कह रहा था, ये सब ऐसे होने के बाद ऊपर जाने में सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर जाने में वो तकलीफ हो रहा है, तो इसको सरकार के पैसा तो मेरे को पता नहीं कहाँ से लाएगा। तो मैं भी अपने तरफ से आई एम होल्डिंग वन PMJSY काफी इंजीनियर लोग भी है, मैं डोनेशन करके खुद का भी डोनेशन करके आई जो उठोक सके मैं आई जो खाए मधु नौना खलबा IRB अमदी MR गी ट्रेनिंग थासी की तरादा आसाम दा तौनबा थागनी हाइरिबा वाफम असे यानिंगदे पांगैदा लैरिबा मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज दा ओइना ट्रेनिंग तौबियु हाइना यूनिवर्सल मदर ऑर्गेनाइजेशन UMO गी प्रेसिडेंट मोइरांगथेम सरोजिनी लैमना हाइख्रे ngasi lamphel laiba UMO office ta pangthokiba paugi mifam amada wafam ase thamladuna sorojani na hai laiba ki irang asina maram oiraga relief camp sing da laiba candidate kayama training tawgadaba asida yauri maram aduna miram da training thaba yaroi IRB amadi MR gi khalaklaba manipur gi naha kaya masagi maram da pangai da training tawbam leina atopa mafam asam da training tawgani haibasi mama ama oina yazaning de hauzik ludaba matam asida asam da training gi damak satkadabani haibasi laibak thibani matau karamna makhada chingnung manung fauraga karamna chatkani makoi gi damak leiriba laya asina security ningthina ngak senduna pigadawribra natraga flight chatlaga makoi gi atangba paisa pum nama puthokadawribra IRB amadi MR khalaklaba miyoi kaya ama hauzik relief camp singda leiba kaya ama su yauribani haina phongdokhi ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯏꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯗꯦ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯈꯟꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯟꯗꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯈꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯃꯛꯇꯤ ꯗꯦꯗ ꯂꯥꯏꯟꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯊꯥꯖꯈꯤꯔꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩꯗꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯅꯔꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯈꯪꯅꯔꯕꯅꯤꯅ ꯅꯥꯀꯣꯡ ꯁꯥꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯑꯏꯪꯕ ꯄꯨꯔꯛꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯧꯅꯥꯒ ꯄꯤꯗꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯐꯥꯎꯗ ꯁꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯀꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯗ ꯃꯩ ꯍꯧꯔꯛꯇꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ꯫ Thawbal Ningthau Lainingthau Lairembi Thawgal Lupna ngasi lamdam asida tangdu laitana ingna chikna leiba lamdam ama oinabagidamak Thawbal Ningthau ibudau ibendaugi mafamda thawni thoram ama Thawbal Nongangkhongda leiba ibudau ibendaugi khuvamda pangthokre
Ultra Sanglen Sana Kongnangi Maichau Atonba TS Radamohon Maitena Saruk Yaduna Pangthokiba Thongni Thoramaduda Thauba Lekai Marigi Miyamna Athenpot Kaya Karakpaga Loinana Ibadau Ibendau Aniki Mafamda Thongni Zaki Loinana Thaubalgi Akoibada Ladiba Arambai Tengolgi Thongni Kayasu Saruk Yaki Thoramaduga Mari Lainana Thaubal Ningthau Lainingthau Lairembi Thaugal Lupki President S Robin Mangangna Fongdorakpada Maitai Mitai Singi Oina Amatangairaba Punfam Oiriba Laisang Hairagadi Umanglai Laikolasina Oiba Maramna Hauzik Laiba Kitangdu Laita Draba Matamasida Irecha Pumnamak Safanaba Amaga Nungsinaduna Lingzen Manaba Purup Haibadu Oinaba Amasung Ing Tapa Lamdam Ama Ohenbiu Haina Thongniki Lamdam Masida Laidiba Maitai Mitai Pumnamakna Isa Isagi Konliba Umanglai Kolbuchetna Ningsi Haina Fongdoki Poyugi Kunga Mangani Panba Hanged Numit Haidenamit Asida Hawaning Tau, Ibudo Bendo, Mangagi, Laibunda, Tongi Zabi, Toram Uchi, Jingin Zabi, Torama, Bangtobi, I Bangtoli Basi, Ogyuze, Manipura, Tandu Leta Driba, Amati, Asi Ana, Toiba, Asigi, Tongi Zabi, Toramni, Toramasida, Maitei Purup, Maitei, Mitei Equigi Purup Equigi, Manipuda, Kundang, Minariba, Pablo Kodimaki, Lining Laishon, Tawam, Kodibak Lai. Maitai Purp Akoigi Dantadi, Haiba, Umanglai, Haiba Sanglen Asi Natana, Resilataba, Maitai Bitai, Akoigi, Purp Asigi, Haiba, Punsilon, Amadi, Punsi Senjin Nizavi Toramasi, Nasi Pangtuk Sabani. Central Langakna Lebak Asigi School Singi Fibum Pagat Hanaba Mamang Chihiki September Thada Hodokiba Bidyanjali Yosna gi Manung Chana School gi Ozasing Wakal Tahanabagi Pandamda Nomagi Oiba Training Cum Awareness Program Ama Ngasi Thaubal District ki Khangabokta Leiba Khangabok Higher Secondary School da Pangthokre Thauban Zone 3 gi Zonal Education Officer 𝐍𝐸𝐸 na Sinduna Pangthokpa Training Program aduda Thaubal Zone 3 gi 𝐍𝐸𝐸 Arambam Anil Kumar amasung Deputy Inspector of School Ningombam Rajena Athoiba Mitung amasung Thoramapu oina saruk yaki Ngasigi training adu hongdokpaga mari leinana Athoiba Mitungi warol Piraduna Thaubalgi Zonal Education Officer A Anil Kumar na hai Bidyanjali Yosna asi India Lengaki Ladiba School sing asigi pibam fagat hanaba hotnabada community amadi civil society organization sing voluntarily saruk yaminana bagi pandamda semba platform amani scheme asi mai pakhanaba hotnabada miyam punna hotnaminasi haina fongdoki ngasigi training aduda 𝐍𝐸𝐸 Zone 3 gi makada leiba school singi headmaster headmistress amasung oza singna saruk yaki training gi saruk ama oina nokpade lila party ge artist singna Bidyanjali da yumpham oiba lila matek amasu sanaki Bidyanjali one day program si jam innovative oiba adugoba Ministry of Education na paikhalatpa adugoba intervention amani masi kisi yam nauri aduna ekoi khudimak learning stage le I have a meeting da jam brief oina ekoi state office da su bet thandi yami ekoi resource person na in September dagi Government of India gi Ministry of Education na Department of Education amadi literacy ki bakha ya Bidyanjali haidana program ama hogdukhre ko adudi hogduni se zulu ke no ya adu ka do tu no ai ba yaina haidi ka Jiribangi Lamlen Kun Harinagarda Koilas Thaba Horamlaga Loisindana Ladiba asi Atugo Matamda Loisin Biu Haina Jiribam Lamlen Harinagarda Miyamgi Mifamama Pangtokre Mifamaduga Mari Lainana Yaifa Lamjing Lupki President Oinam Prabin Hai Lambi asi Jiri College Kadam Tala District Hospital Taba Yamna Maru Oiba Sataba Yadraba Lambi Amani Lambi asi Semba Horamlaga Loisindana Ladiba Mafam Sing asi Nungju Tha Lakchungai Manungda Mari Lainaba Sing Amadi Manipur Lengak na Loisin Biu Haina Mari Lainaba Singi Mafamda Apil Tauki Matam kuina sanadagi kogi lambi asi nung tharaga thambiraga hori phoba koilas ko selbide aduga nung asisu matam kuina sangmana akoigi angang nubi lambi chatpa khopada gai lak matamda kapda kogi sopapan ma kya amasung koi lekai se thenajare tha kharagi mamangda lambi asi college dagina tharakpaduna kogi khun machin phawbadi thabirama matungdagi lepkhre matungda hori phawba koi khun
खुंदगिना हारिबा मखा ताबसिंग असि हजि फावबा थबक ओना पांथोक्तदुना लेरि अदु मतम खरगी तुंगदि खोगे हजि नोंजु थागी मतमसु यामक्त्रबनिना नोंचिगी मतम लाआदि अखोई छात्र छात्री अमदि इमा इबेल अना आये चटपदा अखोई अकाय अतोय म्याम अमा थोकदब ले मरमदुना यारगदि अखोई मसिगी मई लेनाबा डिपार्टमेंट अमदि हजि पांबी बलेगा असिना मियेंग चंगबिदुना अखोई अथु मतमदा नोंजु पंथा यावदगे मतमदा कोलासि थाबिनाबा निसिंगजरी इंडिया की इंटरनल अमसुंग एक्सटर्नल सिक्योरिटी पॉलिसी खरगिदमक मणिपुर की मिचम मियाम पुंबा मैथक तंगौदुना थमलकबा थानिपाल हेलकले इंडिया की मायोल लमदम की याइफा नुंगाइनबगिदमक बॉर्डर स्टेट ओरिबा मणिपुर की मियामबु तिलकांगुम करिसु लेतना खनबा असुकोइना स्टेट लैंगाक अमबु खोंकुत पुनसिंदुना थंबा असिदि डेमोक्रेसी चटपा लैबाक अमगी मचत नते हाइना ऑल मणिपुर यूथ प्रोटेक्शन कमिटी AMYPC ओना नुंगाइतबा फोंदोरकले AMYPCO की पब्लिसिटी सेक्रेटरी ना मीडिया थादोरक्पा चिरोलमन हाई मलेमदा ख्वाइदगी चाउबा डेमोक्रेसी चटपा लेबाकनी हाइना लाउरिबा इंडियाना मणिपुर की मियामदा येंगलिबा मिटेंग असी यामना लानबा तवहैदबा मियोइबा खुनाइदा चटनादबा लिचटनी इंडिया की मिंगचट पुरकपदा अचौबा थौदांग लौरिबा सही लिसिंग कयागी अईबा पुवारी लेजबा मिसिंग यामजदबा लमदम असिगी येलहौ मिसिंगी तुंगी लंबी इंटरेस्ट अमसुंग फंगफम थोपा मचाकसिंग राइट अमत येंगदना सांगलबा चही कया असि लाकली चेरोलसिना हाई इंडिया की सिक्योरिटी रीजन दा अमसुंग जियोपॉलिटिक्स ता मणिपुर बु बफर जोन ओइना थंबगी मवोंग अमदी लमदम असिगी मिचम मियाम कया सिरबसु इंडिया की ओइना दे करिसु मांगजदे हाइबगी मतागुम तुमिना येंगदुना लैथोकलिबा असि इंडिया दा मणिपुरना पुलुबगी महाइरा हाइना थमोय कायरबा मियाम की पुकनिंगदा फाउंगनरी इंडिया गवर्नमेंट खुदोंग चाबा खरगिदमक म्यांमार बेस तौबा कुकी लालहौबसिंग योग थाकुना थमलुबा अमसुंग मखोइगा नोंमै मरु अमा फावबा कापनखिदना सु तौनखिबा आउटफिट सिंग असिना इंडिया मसामकी मिचम मियामदा ओनसिंदुना नोंमै कापा हातपतुप्पा कया का हेनबा थौंग कया चथरी मसिदगी हेंदोरकुना सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस की मथक्ता ओनखतुना खुद थारक्तुना मिसी मिना यावरबा फावबदा असुम योपी थकपीदिबनी मरुपनी हाइदुना येंगदुना लैखिगदौरिब्रा हाइना AMYPC ओना हंगले होम मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ना फावबा हौजिक मणिपुर थोकलिबा इरांग असि म्यांमार दगी मपानदगी चंगसिलकपा सिंगी खुद यावी हाइना मीडिया दा फोंगना हाइरबा फावबा म्यांमार दा बेस तौबा कुकी टेररिस्टिंग असि आउटलोनी हाइना लाउथोक्ट्री अमसुंग सु विड्रो तौद्री लोइदना म्यांमार दा बेस तौबा कुकी जौ लालहौबसिंग असि लाक्सनबा मतिक चाबा थबक अमता पाइखट्री अमसुंग मणिपुर मनुंगदा लोना थुपना हांगलिबा म्यांमार बेस लालहौबसिंग असि की केम कया ngak senduna thamli hairi हौकिबा जनवरी मरीगे अहिंग नोंग्याई पुंग अमरोम तारकपदा सेंजम चिरांग अमदी हराउ थेलगी चिंखोंगदा लैबा येनगी फार्म अमा कुकी मिलिटेंट सिंगना मई थरंबा थौदोक अदुबो यानिंगदबा फोंगदोकना सेंजम चिरांगदा लैदिबा मियोय कयाना ngarang वकत मिफम फंगख्रे मिफम अदुदा सेंजम चिरांग खुनौ लैमा चनुरा मरुकी सेक्रेटरी हाइखाम ओंबी अमरावतीना हाई मे अहुमदगी हौरखिबा इरांग असिदा तोरबुंग बांग्लादा युम कया मई थाबा हौरखिबा नुमित अदुदगी हौदुना सेंजम चिरांगदसु कुकी मिलिटेंट सिंगना लांदारकपदगी हौजिक फावबा लेट्री मे तरेता सेंजम चिरांगदा लैबा येन मकोन मई थाकी मदुगी मखा तारकपो ओइना कुकी सिंगना जनवरी मरी की निमिदांग पुंग अमरोम तारकपदा कुमथरक्तुना खुनगाकलिबा खुनजा सिंगा पुन्ना ngapiगनि खुनगाकलिबा खुनजा सिंगा पुंग अहुम चुपना नोंमै कापनखि कुकी सिंगना येन मकोन अमुक मई खरा थारमखिबनी मतौ करमना 22 आसाम राइफल्स लैना येन मकोन असी मई थारिबनो लैरिबा सेंट्रल फोर्स सिंगना कुमथरक्लगा येन मकोन मई थाबा उहौद्रे हाइरिबा असी सेंट्रल फोर्स सिंगना मपान थोंगदा कुकी सिंगी मिचंग संगदबा सारगा मनुंगदा मिचंग संगबगिनी मफम असिदा सेंट्रल फोर्स लैरिबा असी मथौ अमता तौद्रे मपान फावबा थोक्ट्रे मरम असिना सेंट्रल फोर्स की महुत स्टेट फोर्स ओइना थंबीदुना सेंजम चिरांग अमदी लैरिबा मियोइचा कया असिबु ngakpi senbiyu hainasu makhatana mahakna फोंगदोखि Assam Rifle 22 AR kamu sisina mathakta lei kuki ga support oraga makoi punjalaga kapai ngarang atang do boda mai thani ngai dadi Assam Rifle yenguna lei aduga sakhar matunga asa akoi uhogre haga ngarang kunthar eba madu tachengna moina support wi haiba se ngarang gi do tachengna evidence haibo do puthoko yare ba aduda natana hogisu horen ju kari tawrangi hayeng ju tawrangi haiba se akoi khangdri CRP battalion amasu lei hairi ba CRP se mathau chu tau de थातरे ने पाजे ngasi फावबदा करी गुबमते यावदे nghan tang ohunda songi CRP na कोलिसे मोइबंगु नोक सोंबो कोदने अदु मोइसे डीटी मसते हुजिके इलेक्शन की मनुंदा अदम इलेक्शन ले 24 आवर्स से
अदो मोइसी खितंग पुथोंगना बाइना बंकर से सेम मतंदा मोइ ड्यूटी ताना बाइना मदुदा कुकीगा सामने खंगना कापकपदा साथी सिंसिना चेलेबा मांगखादा अखोइगी खुंगंगी आंगांग सिं तलपी भलंटियर आंगांग सिंसिं आतंग आइ होवेबा अदुना थसेंना अखोइगी खुंजासिंना पामजदबदी लैरिबा साथीसी लौथोकपिरगा मणिपुर योबा स्टेट पोस्ट अमा थाजनबिरओ मदु अखोइना पामी अदुगा लैरिबा अखोइना सुसिगी मपाजिदा लिपे लैदिसिदासु आउटपोस्ट अमसु हांगहनिंगी आउटपोस्ट से अखोइगी सेंगमाई पीएस की मखादा हांगवा पामदे कांगकोपुई डिस्ट्रिक्ट की मखाददी अखोइ हांगवा पामदे करिगुंबा कांगकोपुई डिस्ट्रिक्ट की मखादा हांगवा आउटपोस्ट से लागसु अखोइ मियामना यारोय अथिंगबा थंगनी अखोइ सेंजन जिरांग खुंजा हजिक पावगी मरक्तना तेन ब्रेक अमा लोमिनेसी Touch the pinnacles of success for your children. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, 𝐂𝐤𝐈 School. Excellence in Education. Saugatpiu. Haukiba December kun lisangani kun humdoidagi. Ekoigi anoba langongi pausel puba lamsang khongchet. Long March for National Regeneration haiba timda Manipur Youth League mayolna khongchet ama chatke. Hariba khongchet asigi loshinba numit lakliba January 8 lisangani kun marida thoklei. Numit asida leipak miyamgi mifam ama Manipur University Campus Kanchipurda ayuki pung 13 taba matamda pangthoklagani. Hariba leipak miyamgi mifam asida lamdam asida leibiriba miyamna saruk yabiyu haina Manipur Youth League mayolgi maikidagi nolokna pauzenjari. 40 years of trusted diagnostic service, Babina Diagnostics. Break matungda mayam putaram nongchuri haukiba chahigi me ahumdagi kuki khulai paiba singna haurakiba lana maitegi khuntaba mafam singda nongmai kapselakpagi thodok lepalaitri ngasi ayu pung taruk makhairom tarakpada Bisnupur district ki fubalagi maning thangba chinglomdagi kuki singna nongmai round kaya kapselakibaga loinana chingfai kulomdagi su nongmai round kaya kapselakre haire irang khanghaudana ngapigani ikhang khanghaudana nongmai kapselakpada mafam aduda leiba khunja sing mi paiba poknaki amadi Thabak suba chatkiba khunja sing mafam adudagi chena rakhi hairi ningsingba yabadi irang asi haurakpa matamdagi high canal mathakta security force singna mi amata changhandana ngak senduna lairakibani Tera Bazar Laiba Smart Security Service SSS ki head office ta chahi ki calendar fongduna miyamda khutsinakre thoromaduda social worker 𝐿𝐾𝐈𝐬 Lawyers for Human Rights Manipur ki executive director Maisnam Korauhan Baluang Smart Security Service ki advisor M Tikendra ACRT Nepra company ki secretary Sagol Sem Singajit amadi Smart Security Service Tera Bazar ki secretary Laimayum ngapigini Laimuzam Pratap Singna saruk yaki Smart Security Service na chahi nipan jupna Manipur amasung mapanda tungan ba household ki thabak sing security ki thabak na chingba piduna lauriba thodang singbu singthanaki thabak phangdre haina leitokpagi mahut silhau thidana angamba thabak suminasi relief camp singda lanjen raktuna lei
Relief Camp-singda lanjenarakuna lairibasingbusu yauna thabak pibagidama Smart Security Service pu Social Worker 𝐂𝐷𝐿 thagatwa phongdokhi. Lona Thingkraba Lalholop KCP gi active member ni haiba mioi ahum ngarang police ki team amana fare haire ngarang Inspector KS Henry Singna lutingba combined team amana KCP gi active member ni haiba mioi ahum asi fabane faraba mioi singaduri MD Imtiaz Khan Thokchom Ramesh Chandra Singh amadi MD Salim ni hairi makoi asi tongan ba thodokta maru aina sangakpam bazar gi pharmacy famba dukan Manjipurki da laiba Geo office amadi godown Chingmairong gi oil pump Thangal bazar da laiba tiles yonba dukan singdagi sel khombada chenaba mioi singni hairi faraba mioi sing asidagi Royal Enfield motorcycle amadi mobile phone se singba potlam sing fagat khre hairi faraba mioi amadi potlam sing asi hangang police station da makhataba logi oiba thabak sing laukhatnaba khutsin khre hairi Tamenglong district ki new 𝐂𝐲𝐰𝐬 village da Assam Rifles na sinduna nupi obi singi oina tha ani gi tailoring course ama hodokre training course asida nupi kunlom na saruk yaki amadi professional instructor amana nupi sing asibu takpi tambigani hairi loinana course asi loiraklaba matungda Assam Rifles ki maikaidagi swing machine amamam yenduna new 𝐂𝐲𝐰𝐬 village ki nupi singbu senthok lehna ba honagani hairi AR ge asigumba thodang asibu khulgi authority singna thagatpa phongdokpaga loinana AR amadi khunja singi marakta achetpa thajanabagi mari ama semlagani hairi National Highway 2 Imphal Dimapur lambida chenba auto singdagi sel khombada chenabani haiba People's Liberation Army PLA gi member ni haiba mioi ama ngarang Manjipurki bazar dagi combined security team amana fare hairi farba mioi adudi ahaibam Amarjit Singh chahi yangkai Imphal East ki kongba khetri lekai dagi ni hairi mahak asi tha anirom chupna National Highway 2 Imphal Dimapur lambida service toriba auto singdagi sel khonggatpada chenaba mioi ni hairi farba mioi asidagi document kharaga loinana mobile handset ani amadi masada loinaramba paisa kara fagat pangamde hairi thodok asiga mari leinana case ama register tawkhre hairi Manipur police na achat awok sing check tawada Tamil nupama 𝐂𝐲𝐰𝐬 ki sanaga konana langjing achobadagi fare police tagi fangba pawma ki matung inna patsoi police na National Highway 37 da achat awok sing check tawada 𝐂𝐲𝐰𝐬 ki oigadaba sanagi bar tara manga asi Maruti Ben amadagi fakibani hairi faraba mioi adudi Tamil Nadu gi Chennai dagi haujikna Manipurki da laiba B Balasubramaniam ni hairi mioi asidagi sanagi bar tara manga mobile handset ama amasung paisa kara gari manungda lotuna pungna ba honarambadagi fabani faraba mioi amadi polam singadu Imphal gi costume da sinakre hairi Haukiba January amada Manipur gi Lilongga thokiba thodok adubu Manipuri Youth Front of Assam Maifa General Headquarter Rongpur Kasar Assam na thamoisong na pendaba phongdorakli Manipuri Youth Front of Assam thadokba cherol amada wapamasi paladuna hai thodok adu Manipur amasung Manipur gi mapanda nungsi chanana laiminariba maitai amasung maitai pangal anigi nungsi marida tayetnaba oirakpagi achoba thodok amani haina lawdaba ngamde asigumba thodok asi matungda amuk hana thoktanaba amadi thodok adu da chenari pamioi sing faduna logi oiba chairak pibinaba maifana Manipur lengakta appeal tarakli Loinana kuki amasung maitai furuki marakta thokliba irang asi Manipur amadi Central lengakna atubada loisanaba meeting changhaningbagi apambasu phongdorakli 𝐶𝐢𝐯𝐬 Research Committee gi advisor oina thopuramba Laikhuram Niranjoy na ngarang masagi anaba amana maram oiraga laikidabada 𝐶𝐢𝐯𝐬 Research Committee gi awaba phongdorakli 𝐶𝐢𝐯𝐬 Research Committee gi President Dr. MAIREMBAM ꯀꯨꯟꯖꯕꯤꯍꯥꯔꯤ na thauram mapu oiduna awaba phongdopagi mifam amasu pangthokre lupasigi General Secretary amadi Assistant Secretary amadi atai member sing yauna laikhidrabagi thawaina mapugi laikolda ingna chikna lairunaba thongnikre Laikhuram Niranjoy na lamdam asida mitai mayek changkhatnaba honabada achogba thodang laurambada natana maitai mayek high school gi assistant headmaster oina thopuduna Angang singda maitai mayek tambiki maitai mayek sandokpa kanglup ki secretary oina Manipur gi tongan ba mafam singda maitai mayek tambi badasu achogba thodang lauramba mioi amani mahakna laikhidabada lup asigi thongmi singna ikai khumnaba utpaga loinana imung manung gi awabadasu saruk yari hairi Hajaroi bada maroi ba pawm khana pizari Chief Minister N Birena College Phagadan si mission Moirang College ta hongdokre Moirang Acida project ya sangakre anoba project ya gi urep uyung tamkre
Maira Paibi Singi Matakta FIR Palibasi Kudakta Handoktrabadi Akan Makongdang Changsilagani Haina Tongan ba Maira Paibi Lupsingna Kangalakli MIT da Computer Engineering Tamliba Mahiroi Albert Sarang Tim na Amanba Bajaj 150 scooter bu eco-friendly electric vehicle onthokpa ngambada miyamna puning thogatnarakli Kuki militant singna Mori degi tanthokiba miyoi pumnamak amuk hanna khunda laita handriba phawba Kuki gi imung amata laihandanaba Maitai Council Morena Prime Minister da taksinkhre Ngasigi oina Norris Window na sanok jaba numidangi Manipuri pau matang ngase loijari miding tabiri besingbu amuk hanna khurumjari